Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedulur nih, mas sedulur nih. Seperjuangan, waduh. Niku antuk duren ini niku dulur-dulur. Aduh, ada lumayan. Ada lumayan dulur-dulur antuk duren niku. Sering nikah ka dulur. Duren niku. Ada lumayan. Rong tumpuk niku dulur. Wenten rong tumpuk durene. Iya. Oh. Alhamdulillah ku dulur. Kan aduh nyangsang, kira nyangsang dulur. Alhamdulillah. Rada ngekek. Ayamnya rada ngekek dulur meskipun yang alas. Tapi serem ya. Rada serem dulur-dulur. Rada serem. Yang ngekek yang alas ya. Alas dulur. Lur kun loroku. Dulur alas. Aduh kekebulan. Alas kan dulur. Harus dulur. Ngekek ayamnya alas kok. Lagi tunggu duren. Mau durennya riket ya dulur. Lagi orang di video. Bah, duren nih. Ikut tumpuk dulur. Ayam kah nyutingnya guys sor gubuk lur nyutingnya sing sor gubuk dipun radang ngekek dulu rek dipun radang ngekek ayamnya dulur aku durene ku dulur kaya sebisan malih sing dereng sabret di sabret kerim channel niki dulur di sabret ya di sabret di jalan arep ning omah iku dulur ning omah nanjak ya kebon lihat barangnya naik di syuting ya kita mau rada kebon barang dulur cuma nonggon itu reni gitu dulur wah ayam jago nih dulur belum mana mantap oh itu nih damar totok ya dulur minyak tanah itu damar totok ya dulur kalau minyak tanah kun dulur miring turun ikut dulur kok mantap kan wah kayak urung dibersihi ikut dulur
Seripit kopi lur diseripit sambil nongkrong di duren gitu lur. Mantap. Kok ayam jagone ketelur-telur. Ayam jagone iku duren lagi tatas iku mau kon telur. Pangan. Anes wangi mungkin cuma kita nih warung telur. Kan kebon itu. Boneku telur. Iki gubuke ku telur. Gubuke ayam jagone tak gawan ngalah telur. Jagone nggih. Atur nuhun, terima kasih di akhir saus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.